হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। গাইজ, আজি মই গৈ আছোঁ য়াদাগিৰিগুট্টা টেম্পল। গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক, স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'বলৈ গৈ আছে। বহুত চাবলৈ পাব, ৰাস্তা পদূলি ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই চাবলৈ পাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক। তো গাইজ, আপোনালোকে চাই থাকক, য়াদাগিৰিগুট্টা গৈ আছোঁ মই এতিয়া। য়াদাগিৰিগুট্টা গৈ আছোঁ। চাওক গাইজ, ইয়াৰ ৰাস্তাবিলাক ইমান ধুনীয়া। চাওক, এইখন লাইটিং ব্ৰিজ গাইজ।
పోతాయా పోతున్నాం 50 గంటకే పోతున్నాం దగ్గరకు వచ్చినాం. In 200 meters at the roundabout, take the first exit onto Kisara, Yadagirigutta Road. మీద గుంట మీద మేము రూమ్ ఏం తీసుకోము, ఖాళీ దర్శనం చేసుకొని వస్తాం. యూటర్న్ లేదా సార్? వెహికల్ లేదా యూటర్న్ సీదా లెఫ్ట్ సైడ్ సీదా పైన తీసుకుంటా మీది పోదట్రా. చూద్దాం వేరే రూట్ ఉంది బంద్ కర్ దో. हाँ सर. మన చూసి వాళ్ళు అరే పోలే అదే నీకు బొట్టు పెట్టించు తప్పు పని అయింది. నీ ఎనిమిది కొట్టది গাইজ ফাইনেলি আপোনালোকক সেইটো মন্দিৰ দেখুৱাবলৈ পাইছোঁ. এইটোৱে সেইটো মন্দিৰ, ত্যাগগিৰি মন্দিৰ. চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ দৃশ্য কিমান ধুনীয়া, ইমান মানুহ আহিছে চাওক.